Moun mwen yo sa ka fet. Konnen jodi a m'pran le yo. M'a vle pran lan de dan machin nan. But de ki sa m'da pale jodi an. Chen yo gen lev fouye piye yo nan chaka Tony Mix. Paske Tony Mix son nek ki toujou ap kale black bay san yo sou internet la, sou Twitter, tout kote net, sou TikTok. But jam mwen Tony Mix so deplaye nan show giveaway a, e pa Tony Mix mde konnen. But en même temps, mesye, dam, msot fè recherche mwen la sou TikTok. Gen le, yo te tire sou Tony Mix en 28 Desem nan, mi se te fon show ki kote Port-au-Prince. Mba kon kote mi se te fè show a yo tire sou mi se. Mi se show deraye la. Gen de neg la, ou pa suppose fè l fache, neg ki pi cool yo. Wè mwen mson neg ki cool mwen. But si yon moun fè m fache, wap journalist fè, oui, but Tony Mix sot deraye sou channel giveaway a la. Li di li ba nan sa oken neg. Gen le pi fo neg nan HMI la an ban hipokrit yo ye. Gen le son ban hipokrit kap jere HMI la. Gan ban neg ki te wesh jangle a di an pou Tony Mix moui. But Tony Mix di li ba nan si ba nan bouda shire avek ti baka bon anko. Sal pou el fe, se bagay internasyonal. Paske mte we misye nan studio avek. Mkwe neg Rikos yo, mte we misye nan studio avek on gros DJ. So, Tony Mix, mbara yi move lan, but mba djou pa jwe Haiti anko, but an menm tan, fe bagay yo internasyonal, tou reto ici ba san yo, paske ou yon nan pi gros DJ Haitien ki ap reprezente nou pata remen pou lan mor rivo, men. So, pose te li Tony Mix ou ka bon ti kafe, just relax, ou a bezwen nan fe mouve san ba san yo. So, peace, man.